Lefatshe la Botswana le amogela matona a mafatshe a borwa jwa Aforika go buisana ka dipatlisiso tsa phetogo ya loapi. Tona Motshegwa a buisa morafe wa Bahurutshe kwa Mmankgodi mabapi le kgotlhang ya bogosi ka maemo a Motshwarelela Kgosi fa lenaneo la Stanford Seed Program le godisa dikgwebo tsa Aforika. Amogela dikgang tsa Lesedi Television tse di go kopanyang le nna Thabang Metsimabe wetsho madume. Baeteledipele ba mafatshe a borwa jwa Aforika ba rurifaditse maikemisetso a bone a go dirisanya mmogo go tla ka ditharabololo tsa mathata a bakwang ke phetogo ya loapi. Ba buile se kwa bokopanong jwa bone jwa matona a mafatshe a borwa jwa Aforika jwa Southern African Science Service Center for Climate Change and Adaptive Land Management e neng e tshwaretswe mo Gaborone Bošeng. Bokopano jo jwa maemo a kwa godimo bo ne bo kopantse ba direla puso, baitsanape ba maranyane le ba ditlhabololo go sekaseka gore ba tsamaya kae le go dumelana ka tse ba di batlisisang mo phetogong ya loapi le mo tirisanong ya mafatshe e tlhomameng mo kgolong ya borwa jwa Aforika. Fa bula phuthego yeo, tona wa lephata la tikologo le bojanala wa lefatshe leno yo gape e leng modulasetilo wa lekgotla le Winter Mulutsi o boletse fa phetogo ya loapi e tswelela ka go tsisa dikgwetlho mo temothuong, metswedi ya metsi, botshelo jwa diphologolo le dimela ga mmogo le itsholelo ya Botswana. O gateletse botlhokwa jwa tirisanyo mmogo mo kgaolong a tlhalosa gore phetogo ya loapi e ama lefatshe lotlhe. Changes you all know knows no borders. Our response must be equally unified. SASCAL mandate aligns seamlessly with Botswana's Vision 2036, our nationally determined contributions 2024, the National Adaptation Plan Framework for Botswana of 2020, and the Climate Change Response Policy of 2021. Botswana's semi-arid climate, acute water scarcity, and land degradation make SASCAL's work critical to national development of this republic. As one of the world's lowest greenhouse gas emitters, Botswana prioritizes adaptation, and SASCAL's regional platform provides the scientific foundation needed to achieve this. Modulasetilo wa komiti e laolang SASCAL, Gabriel Miguel, o tlhagisitse gore kgaolo e setse itemogela komelelo kgapetsa-kgapetsa merwalela le mogote o kwa godimo a gatelela botlhokwa jwa dipatlisiso tsa maranyane le ditshetlana tse di ikaegileng ka bosupi mo go tsibogeleng dikgwetlho tseo. This discussion ultimately led to the creation of SASCAL as a region institution dedicated to promoting science for sustainable development in Southern Africa. Since then, SASCAL has grown into a collaborative platform to support member states in addressing key environmental and climate-related challenges. Our work focuses on thematic areas that are fundamental to the sustainable future of the region: food security, water security, biodiversity conservation, sustainable forest and woodland management, and also climate data service. Through these areas, SASCAL provides scientific knowledge, climate service, and capacity development that enable governments, communities, and institutions to make informed decisions. Go sa le fo modulasetilo wa komiti yo gape e leng tona wa temothuo, botshwara ditlhapi, metsi le phetogo ya lefatshe kwa Namibia, Inge Zoamani o tlhagisitse ka ditlamorago tsa mananeo a SASCAL mo go nonotsheng go itshokela diphetogo tsa loapi go akaretsa le maiteko a go aga bokgoni le mafaratlhatlha a tokafaditsweng a go ela seemo sa bosatlhoko. As a member and a host country of the SASCAL Regional Secretariat, Namibia acknowledges with appreciation the successful implementation of numerous programs and projects focusing on agriculture, biodiversity, climate adaptation and mitigation,
forestry, and integrated water resources management. The execution of these strategic interventions have been made possible, as we have already been informed, by the consistent and generous financial support. Lefatshe la Jeremane le leng lengwe la mafatshe a rotloetsang letsholo le gateletse maitlamo a lone a go rutuntsha boramaranyane le phetogo loapi le go rotloetsa mananeo a dipatlisiso a kgaolo. Tona ya Jeremane ya patlisiso maranyane le lefaufau o kopile gore go nne le tirisano mmogo e nonofileng le gore go tsenngwe mo tirisong ka botlalo thulaganyo ya Sascal gore lekgotla leo le le mogwe lefatshe ka bophara. Baemedi ba mafatshe ba solofetswe go buisana ka go atolosa maloko a Sascal le go nonotsha tirisano mmogo ya kgaolo go aga banni ba ba kgonang go emelana le phetogo loapi go rala borwa jwa Afrika ka bophara. Amogelang tau, Lesedi Television News, Gaborone. Baemedi ba mafatshe ba solofetse go buisana ka go atolosa maloko a Sascal le go nonotsha tirisano mmogo ya kgaolo go aga banni ba ba kgonang go emelana le phetogo ya loapi go ralala borwa jwa Afrika. Maemo a Motshwarelela Kgosi a tsositse kgaruru kwa motseng wa Mmankgodi morago ga gore mongwe wa banni Daniel Letlole a supe fa States Letlole yo a tshwereng maemo ao a sa tshwanela. Se se ne sa baka gore puso e tsereganye. Fa a tsibogela se, tono ya dikgaolo le merero ya selegae ke Tlhalefile Motshegwa o ne a roma lekoko go tlhotlhomisa kgang eo mme morago tona a bitsa phuthego ya kgotla go lekodisa banni ka pego ya lekoko leo. Go ya ka pego, ditlhotlhomiso tsa lekoko di supile fa maemo a Motshwarelela Kgosi a santse a tshwere ke States Letlole ka jaana a ise a ikgolole mo tirong ya gagwe ebile go sena ope yo a mo rotseng marapo. Mo phuthegong eo, Christopher Letlole o ne a dumalana le ngongora ya ga Daniel Letlole a bolela fa e le ene yo a tshwanetseng go bo a tshwere marapo ao. O ne gape a re kgaruru eo e gakaditswe ke go bo go sena ope yo a tshwereng maemo a headman of records le arbitrator. O boletse fa maemo ao a santse a sena ope ka ntlha ya go tlhoka tirisano mmogo ga bangwe ba morafe ba ba leng kgatlhanong le go tlhoma baeteledipele ba ba tshwanetseng ka segosi. Christopher Letlole o tsweletse ka go tlhalosa fa a le bete semolangwana ka maemo a ga States Letlole a tlhalosa fa e le ngwana wa mosadi e seng wa monna. Kgosi Lesedi wa Motswara Maphatle o boleletse phuthego gore go tlhomiwa ga States Letlole go ne go amogetswe mo nakong e e fetileng kwa ntle ga kganetso epe. Le fa go ntse jalo, a re dikgotlang di tswa go simolola morago ga gore maemo a Motshwarelela Kgosi a simolole go duelelwa mme seo sa dira gore batho bangwe ba bolele fa maemo mangwe a bogosi a tshwanetse bone. Sebui se sengwe Jerry Tuketau le ene o kgadile batho bangwe ba ba amegang mo dikganyeng tsa bogosi a re khuduga kagiso ga se wa losika lwa bogosi mme a tswelela ka go bolela fa Lesedi le ena a sa tshwanela go ka bo e le kgosi ka gore rraagwe ga ise a busi. Fa ntsha la gagwe, Tona Motshegwa o gwetlhile ba lelapa la bogosi go kopana mo malatsing a le 10 go rarabolola dikgotlhang tsa bone le go busetsa kutlwano mo boeteledipeleng jwa segosi. O ne ba kopa go rerisana le ba merero ya selegae go kopa dikgakololo gore ba ka bitsa jang phuthego ya bone le go tlhomamisa gore ke bomang ba ba tshwanetseng go e tsenelela. O tsweletse ka go tlhalosa gore go ya ka molao wa bogosi, maemo a Motshwarelela Kgosi ga a jewe boswa. Tona o tlhalositse fa kgosi a na le dithata tsa go itlhophela yo a ka mo thusang le fa e se wa bogosi. Kwa bokhutlong Kgosi Kgari o ne a leboga tona go bo a tlhofofaditse tsamaiso mme a supa tsholofelo ya gore bokopano jo bo rulagantsweng bo tla busetsa ledula mo motseng. Fa re tswelela le dikgang tsa rona, banka ya Absa e tshwaragane le ba di-BS Group ba ne ba tshwere bokopano jwa dipuisano le ba Stanford Seed Program kwa bagwebi ba rotloeditsweng go dirisa tšhono ya go dirisa mananeo a ka thusang go godisa kgwebo tsa Aforika. Thotloetso e dirilwe ke moeteledipele mongwe wa kgwebo yo o supileng fa lenaneo la Stanford Seed Transformation Program le mo thusitse go atolosa kgwebo ya lelapa la gagwe.
Shingi Chaza wa kgwebo ya dipalamo tsa Dynamic Road Services a re lenaneo leo le mo thusitse go nonotsha maano a go godisa kgolo ya kgwebo ya bone morago ga gore a tsene mo kgwebong ya lelapa la bone ka ngwaga wa 2016. Kgwebo eo e simolotse ka ngwaga wa 1992 mme e dira tsotlhe tsa go tsamaisa dithoto go kgabaganya melelwane mo kgaolong ya borwa jwa Aforika ka tirisanommogo e e tlhamilweng ka lenaneo leo. Kgwebo eo e kgonne go atolosa ditirelo tsa yone go akaretsa go tsamaisa magala, coal, mme se dirile gore ka ngwaga wa 2022 kgwebo e kgone go reka dikoloi kgotsa diteraka tse di rwalang dithoto di le 6. Chaza a re lenaneo le mo file bokgoni jwa go etelela pele le go mo tlhatlhelela ka tsa kgwebo le go dira botsalano le batho ba mo thusitseng go godisa kgwebo ya gagwe. Fa jaanong re leba tsa mafatshe a sele kgaolo ya Tillabéri kwa bophirima jwa Niger e fetogile lengwe la mafelo a kotsi thata mo ntweng ya lefatshe leo kgatlhanong le ditlhopha tsa batlhabani tse di amangwa le Al-Qaeda le Islamic State. Le fa sesole se ne sa tsaya puso ka ngwaga wa 2023 se solofetsa go busetsa tshireletsego, tirisodikgoka e tsweletse ka go ya magoletsa e tlogela banni ba kgaolo eo ka dipelo di rotha madi le diketekete tsa batho ba tlhokafetse. Kgaolo ya Tillabéri e gaufi le melwalane ya Mali le Burkina Faso e fetogile lengwe la mafelo a tlhaselwang thata ke batlhabani ba ba tsweletseng ka go bolaya, go thuba le go tseela batho dithoto le madi. Go ya ka mokgatlho o lekolang dikgotlhang wa Armed Conflict Location and Event Data Protection, ba supa fa batho ba ka nna 1,300 mo go ba 1,939 ba tlhokafetse mo Niger ngogola ba ne ba bolawa mo kgaolong ya Tillabéri fela. Bontsi jo bo amegile thata mo ditlhaselong tsa metsi di ne di itebagantse le banni go akaretsa ditiragalo tse di bosisi tse di diragetseng kwa meketing wa kolobetso, kwa mosikeng le mo therong ya ma-Muslim. Ditlhopha tse di akaretsang Group for the Support of Islam and Islams ba ne ba ikopanya go lwantsha Islamic State, ba tswelela ka go lwantsha masole a puso fa banni bangwe ba ne ba simolola go tlhama ditlhopha tsa go itshireletsa le go sireletsa metse ya bone. Mo go tsa metshameko, Tautona wa Amerika Donald Trump a re go ka tswa go sa tshwanela gore lefatshe la Iran le tseye karolo mo kgaisanong ya sejana sa lefatshe sa FIFA sa 2026 sa monongwaga. A umaka matshwenyego a pabalesego ya bone gonne kgotlang e santse e tsweletse magareng ga mafatshe o mabedi. Trump o ne a kwala mo maranyaneng gore setlhopha sa Iran se amogetswe go tsenela kgaisano, mme a tlhalosa gore go tsaya karolo ga sone go ka tlisa ketsaetsego mo tshireletsegong. Tshwaelo ya ga Tautona Trump e farologana le tshwaelo ya Tautona wa FIFA Gianni Infantino, yo o rileng Trump o mo netefaleditse gore batshameki le badiri ba Iran ba tla letlelelwa go nna teng. Iran ke nngwe ya ditlhopha tse di rulaganyeditsweng go gaisana mo kgaisanong e e atolositsweng ya ditlhopha di le 42 e tla tshwarang kwa United States, Canada le Mexico go simolola kgwedi ya Seetebosigo e le malatsi a le 10 go fitlha ka Phukwi a le 19. Setlhopha sa Iran se rulaganyeditswe go tshameka metshameko ya ditlhopha kwa Inglewood, Seattle le ditoropo tse dingwe tse di amogelang kgaisano. Le fa go na le kiletso mesepele ya Amerika e e amang mafatshe a le mmalwa go akaretsa la Iran, kiletso mesepele eo ga e ame batshameki le baeteledipele ba ditlhopha, se se rayang gore setlhopha sa Iran se letlelesega go tsena kwa United States go tsenela kgaisano eo. Dikgang tsa rona di felela fa ke Thabang Metsimabe, sala sentle.